Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna bika wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa وطالبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد nandur bagus bakal panen uga seneng ayam bahagia anak putus keluarga lamun dadi penggede perintah anak buahe ojo nganti keras ketu sak seneng karepe dhewe dadi yo sira pelindro perintah lawan kira-kira Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lan waspada dawuh kang utama seneng
salah tompo pitutur kang luhur perintahe agama ojo simpang siur tindak ngawur dadekno sengsara dadi wong agung kang minulya tumindak sampurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. bersama Kang Asunas untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih.